meeting ya borok area o kaisa ekta tam nai bono violence khaini bagi chesta khai dong abo tini proman kha bahai ke himale jumoro nu kha aro angkok sapai ka phai last ro goro prai chaita bike bukhuk jakha geu nok ni bike kari punto scooty kari punto bro bukhuk langka goro ni rod dot nakha I dok nakha nok malyo mal nai di oro ni je nok phangre mal nai di ke ge dok tan kha bui nok nok thangi ham rutu bui kha goro kaisa gotona emon kono birat gotona ama emon buya borok budoi bakri holo thang dong khana pia bakri holo thang pa no borok ni gathering hingkai o bos kang ni chini takuk ni molino ke borok ni gathering hingkai jeng emon nu kharo reka tangner punto borok bukha ga nok no hai punto bukha go oboto chini area borok bo sojo khanen moto condition kring karon jeng nayo shanti peace nai chini bramot ha gai ti bramot hani chini oro chini bike koyekta sono borok direct bukhokka jongbo bam phaika nok nukhna bike bukhok jog go obo to ekdom tam chanai bono totally pre plan mo kaisa ekdom mane tamne bono ekdom pre plan hobo koilan sim wan sok ja kaisa plan ga borok ekdom mane tam chanai meeting a phai batangi tini weapons tinga ban tangi da seng tinga boroni gulai tangi seng tini nu kharo police opoindo gulai be kokja kha ha man total সম্পূর্ণ pre plan hobo Gaya gari berani, even gari upon to berani anti ostro weapons tongo. Gaya ro ang last khana hika, gom hai gotan ang dong kanga kaya ceng paikya dum naik kau kino bas tok kubing. Gaya berani actually am hai no koyok jana borok oro ceng nugui tongo. A boron borok area guri borok kintu no nukhna bum kitar zakmani. Ha? No nukhna o parau chini khumlung ayam kok zaman nukhna. O borok kisu tongo ceng sinu borok no. A boron sinu ceng jotesto. Sab amti mane activity samung khai tong omro tei jeng police be kok salaka ge omono chini dabi tong na jata barono jodi chini to khai baron jodi punishable ya ka gai kido area obo kindo tai tongane moto condition karon nok jetone siu takor jolabo jeng san thake tirpani highest by jeng orjiti or jotone tipra mot gai borok ni chalobon kaisa nai tong jeta or kaisa violence ka ekta khai chin borono nai case nani obono baron ni tipra ebong ching tini khana pai or phai je borok tam sabro complain khayo tipra mothor bono kaso ni so kintu tam khagotna omo oloke bro dokasi mili thangla kya bron chokranto khaye bron chono kaso ni saka olai ai chino parabo nugi tong bai kheble ab dukan nugi tong bai kya last ke bro se mili woi oda jas ko khaye bono ekta kawas khaye boino ko agi buni ekta khanya ni bage ekta mane us kok so kintu jeng to nayo jeng peaceful nai ne bro ro kintu jeng buiba ju dam ti khaijong ke jeng sojo khaime Karena obo cin thani bo sombong ya cin ti kono jeng am ti kunila jeng be topre taro khaijang me saya saman te jeng ki dam ti khaijang me saya ke to 100% ga oro sabjeng am tin jol tong tabo cin borono kaisa case joi daily continue cin case na bai ready ngi tong bro ga ma jeng do nu kha cin tabo daily 10 12 jona kai jeng kuro thangi hajira di ma tong go obo jeng ko dino go semangla tai kisa jora nanai jeng tai go semangla olo khai jono dosta ge sakro kole ke bodo daman ka do jeng kaisa khana ka cin ay kumte awo tabo treatment choli tong sorry kereng baro moni choli tong kai o to mal matter to onek khoting kha oboni tenai lenai salane tong bahai kitam khaimana le gam tar tu goti situation ro bahai kon situation to tense ngui tong area to tabo obota mongna ang to saimia kintu om haju ding tong khai to aboni dai bot to sabong nai police prosecution ni bus kang no tino jago attack khai jogi tong police ulta borong no protection dui tong tami bag tino jago protection na ku khiro hol thangri di Tangi nang tin takong ni mol no tangi nang protection na ba last question ta again police ki bana protection na ba tong na jaga police ulta ni ji phai attack khaibi omrok to tele ta mane police ni ni opekha ta sung ko bani dai bani pura responsibility police ni responsibility ta ta teng ta ko khane let's see nagen tamong amoni pore thaimala ni ta